Iako i dalje stojim iza toga što sam rekao da bi pola konkurencije u FNC-u sad u Welteru istukao, to i dalje stojim iza toga, ali za sad me sam zanima Brave i tu smo sad i sve pohvale za njih. Pula, pa kako ti je u Trojanu, šta ti se najviše sviđa kod atmosfere ovdje? Pa atmosfere, prvo što smo svi ko ekipa, gledamo se svi ko braća, se gledamo i sestre, tako da pazimo svi, volimo se, a i naravno ovo što vidite iza mene. More odmah pored dvorane, tako da kao što sad vidjeli, poslije treninga svi smo se kupali u moru, tako da atmosfera je uvijek lijepa ali kad se radi onda je vojnički onda kako treba. Da. Pa znači glavni trener ovdje Zelik, kako ti je učiti od njega i koliko ti znači imati toliko iskusnih boraca ovdje u Trojanu? Pa znači puno, sad su nam došli iz CDS-a naši prijatelji Boki i Marina. Boki nam sad vodi treninge za grappling, dok je ovdje on će biti neki 7 dana, tako da nam dosta pomaže, a i plus svi naši domaći borci koji su već izgrađeni borci, tako da samo pomažem jednim drugima i naravno se samo plus. Svi već znaju, dolaziš iz kickboksinga, koliko ti je bilo teško prilagoditi se na MMA i da li se mora i neki mindset promijeniti sa kickboksera na MMA? Pa što se tiče mindseta i ne baš, uvijek je pobjednički taj neki mindset, uvijek ideš samo za pobjedom i to sve uvijek je isto. Mislim, takav sam ja, samo gure dalje, mislim, većina je takvih boraca. A što tiče prelaska, jeste bilo teško zbog tog nekog harvanja i tog grapplinga, ali tek sad, sad sam ovdje trenutno godinu dana tačno, tek sad da ostavim neki bolji napredak u smislu MMA, tek sam sad shvatio distancu, uvijek sam ja udarao dobro i to sve, ali to nije bilo dobro za MMA. Uvijek približim se previše pa me ruši i to sve i sad sam dobio taj osjećaj i sad stvarno vidim da se poboljšalo sve što tiče i mog stand-upa gore, i zbog Zelga i sve, i moje dole ground game, tako da sad sam baš siguran. A kako ti se sviđa ground game? To ti je sad skroz novo. Da li ti to sad i zanimljivije možda od kickboksinga? Pa na početku mi nije bilo zanimljivo jer nisam znao, znaš, da me samo nerviralo, uvijek srušite, ja poludim dole i samo se iznerviram, znaš. I sad kako vidim kako neke stvari funkcionišu i kad vidim da ja nekad dođem u dominantnu poziciju, da vidim da i ja mogu to, onda mi je postalo zanimljivo. I sad često na sparinzima bude da ja nekog rušim i onda se svi iznenade, znaš, ti rušiš. Tako da mi je sad zanimljivo to raditi i uvijek imam neke nove stvari što učim, u stand-upu. Nemam sad nešto ja puno naučiti, nego neke, ako tiče neke taktike, ali imam ja neke nove udarce naučiti. Većinom sve znam. A u grapplingu imam dosta stvari naučiti, pogotovo sad kako je tu Borislav. Puno uči od njega. Svaki trening nešto naučimo novo, da, i s Ramosom naravno. I onda mi svaki trening jedva čekam novi da vidim šta ću sad naučiti, tako da je baš mi zanimljivo sad postoji. Da se vratim još na kickboksing, trenirao si sa legendom ove regije, s Plazivatom, kako ti je to bilo, šta si od njega? Pa to je bilo davne 2022. ja mislim, ili treće. Pa bio sam na kampu i dobri smo, znamo jedan za drugog. Sad, bilo mi super, mislim on je meni tad bio, mislim i sad je volim ga, stvarno ga gotivim i to gledam ga. Bilo mi drago, uvijek mi tad davao neke savjete, što tiče treninga, i zapamtio sam to dan danas, tako da volim taj njegov stil, taj kako se voli potući, to baš je dobro. I za tebe su sad već 2 pro MMA borbe, di trenutno vidiš najviše mjesta za napredak? Pa ja sad nazivam sebe MMA borcem, tako da uvijek gledam da imam sve, tako da uvijek napredak ide i za stand-up i napredujem svaki dan i za stand-up i za ground game taj, tako da idem korak po korak sve tako da. Tvoja prva borba je jako zanimljiva borba protiv Davida Forstera. Izgubio si na decision zbog 2 oduzeta boda. Malo su možda emocije prenijele u toj borbi. Ludost, nisu emocije, ludost. Kako danas gledaš na tu borbu? Pa brate, prošlo je sad, ajmo reći, pola godine od te borbe i sad kad ja vidim, znam da je to sad glupo što sam radio i to sve, ali to sam ja, znaš. I taj borba opet meni donijela puno, iako sam izgubio. Poslije te borbe sam dobio, ajmo reći, neku malu fan bazu i to nekima ljudima se to sviđa. A i da se ne sviđa, bolje da te mrze nego da te ne zna. Da, i zadovoljan sam sam s sobom jer to je moja prva borba je to bila, a on je već tad imao 6-7 mečeva profesionalni. I kao svi koji je gledao vidio šta se tu desilo, faktički sam ja njega tukao i ganjao na njegovom terenu, kod njegove publike, u njegovom gradu. Tako da sam bio prezadovoljan i druga stvar što sam slušao Zelga, sve što tiče ovih stvari, što tiče taktike, da. Sve što smo vježbali, sve kontre, sve nam je to prolazilo i radilo, tako da baš sad smatram ovaj drugi meč da neće biti ni blizu.
pošto sam ja dosta sad napredovao, to vide i ovi svi moji prijatelji u klubu i ono i govore mi to svaki dan. I faktički kad sam završio tu borbu, kad sam se vraćao na trening sam odmah ispravio stvari koje sam morao, tako da sam u prvi mjesec dana ispravio sve gdje sam griješio i tih viš grešaka neće biti, plus neće biti ti moji ludosti koje sam radio. Kontrola emocije i to za vrijeme borbe. Bit će ludost tiče borbe, ali neću ništa da sebe oštetim. Tako da mislim da baš ova sad borba, to je ja mislim njegov jedan od najvećih grešaka što je sad prihvatio taj revenge. Tako da, eto, samo čekamo sad taj 6.6. Da odemo odmah i na drugu borbu protiv Đorđe Ivčića u Armadi. Odličan performans, knockout. Ali bilo je s tim govorom poslije slična situacija. Pa eto, ispalo je tako kako je bilo. To sam ja više jednom rekao, nisam ja tu htio ni ga uvrijediti sad na neki nacionalni dio. Nego to je znači ko je žviždo, ja to neko mogu žviždati moj, neko ajmo reći iz Bosne, pošto su svi portal stavljali Bosanac u sred Srbije, ali to uopšte nije tako. Tako da to sam ja zasmetalo mi, ja sam odgovorio u tom trenutku, bez nekog razmišljanja. I eto, nemam više šta tu puno dodati. Imaš možda nekog uzora po pitanju trash talka i tih stvari? Pa sad da neki uzor imam od malena gledam i McGregora i to sve, ali nije sad ja to nešto, hoću da budem kon pa da gledam šta on govori pa da ja kažem, nego jednostavno kažem ono što mi se kaže u tom trenutku. Svoj si, prirodno ti je to. Da, i vidim da mi paše, nije da stvaram meni dodatni stres. Tako da sve što radim paše mi i onda samo još guram još naprijed, tako da mi odgovara mi. Spomenuli smo Brevi i da nastupaš u Puli u 9. mjesecu. Koliko ti je posebno boriti se na takvoj pozornici? To je stvarno unikatno iskustvo. Pa kad zamišljaš neku borbu, uvijek se vratiš na ta neka vremena, tih gladijatora i to. Mislim, to ne mislim da je san svakog borca da radi na tako nekom mjestu. I eto, ja sam 99% da radim, ako ne bi bilo neki ozljeda i nešto, tako da, kao što sam rekao, potpisali smo taj ugovor sa Brevom. Tako da nadam se tom septembru i baš jedva čekam da vidim kakva će to atmosfera biti. Mislim da će im ovo biti jedan od najuspješnijih venata sigurno u što su ovdje radili. Najzanimljivija lokacija isto. Da. Odlično. Spominio si da bi se htio u FNC okušat. Tko bi trenutno bio idealni protivnik za tebe? I općenito kako gledaš diviziju tvoju sada u FNC-u? Pa, zanimljiva je divizija. Ima dosta momaka, to jest ajmo reći ljudi koji ja volim gledati. Mislim, već sam neke nabrojao, to je Budimir, to je Stanković, tako ti momci, Sičaja i sve, oni su mislim sad ispred mene su i dalje što tiče pozicije sad na kojoj su. Ali ja vidim sebe kroz koju godinu i kako ja budem napredovao da ću ja to sve i stići i preći, tako da nadam se da bi nekad moglo doći do tih regionalnih mečeva s njima. Zato što su i sve što su oni pokazali, njihov dobar stand-up i to sve, ali kao što sam rekao za sad, prvo Brave odraditi posao. Ništa me ne zanima osim Brave-a, tako da smo tu sad i planiram prvo tu se da počistimo, pa ćemo vidjeti kako se bude odvijao dalje. Dobro, sad ćeš se već početi profilirati u Brave-u i više kao borac. Šta bih htio da prvo ljudi pomisle kad čuje tvoje ime? Pa hoću da pomisle, hoću idem gledati ovaj meč, to hoću da im je u glavi, bit će nešto zanimljivo, da ne očekuju, da uvijek kad se ja borim da znaju da će biti dobra borba, to je ono što ja hoću uvijek da pokažem publici, da im ne bude dosadno, jer ja isto kao MMA borac, isto ima neki borbima, ne da mi se gledati, okrenem se, tako da ne želim da budem takav borac da mi neko kaže aj dosadni borac. Nego na koji god da je i ground game, ako je da onda bude neko laktarenje, nešto da bude dobro, znači koji god dio borbe da bude zanimljiv. A malo da to poznamo i van kaveza, van treninga, šta radiš slobodno vrijeme, koje hobije imaš? Od hobija u slobodno vrijeme. Pa brate, ovdje ne imam nekog sad, da imam nekog puno slobodnog vremena, ispijanje kafa poslije treninga i to je to hrana, volim puno da jedem, kuham sad ovdje prvi put sad počeo kuhati u Puli, kako sam sam počeo da živim. Koji ti je go to meal? A jedem, brate, sve šta stignem napravim, što brže neku pastu ovo, tako da pravim sve. I jedno ovako pitanje, gdje se vidiš za 2 godine? Koji je plan za sad? Znači Brave i onda napast FNC? Pa ne znam, zavisi kako stvari budu odvijale. Možda bude i neki pojas u Brave-u. Tako da vidit ćemo kako budu išle borbe i kako ja budem se pokazivao, ali eto, vidim se u Brave-u. Lijepo. Ništa, Amile, hvala ti puno na vremenu i gledamo te ubrzo. Hvala vam.